الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كان هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المفسد المبدع والمحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوريث الرشيد الصبور الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قله موجود من عدله بالبر معروف وبالإحسان موصوف ومعروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينصب إليه البنون ولا يفني تناول الأوقات ولا توهن السنون كل المخلوقات تحت قهر عظمته بذكره آنس المخلصون وبرؤيته تقر العيون وبتوحيده ابتهج المسبحون هدانا طاعته إلى صراط مستقيم وبأهل محبته جنات النعيم وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم يسبح الطائر في وكره ويمجده الوحش في فقره محيط بعمل العبد سره وجهره وكفيل المؤمنين بتأييده ونصره وتطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ضره ومن آياته العميم بك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحازم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونحات عذبات البال ريح صبا واطرب العيس حاد العيس بالنغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله يا محمد رسول الله يا لا إله إلا الله يا محمد
رسول الله يا هو حبيبي واحد أحد يا هو ولا في ملكه ثاني يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو وشوقي زاد من حرق يا هو إلى من ليس ينساني يا هو لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله عيننا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا ذوي الألباب تعالوا ينصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن
ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بكى ومن سعد منهم ومن شكي صلاة تستغرق الأرض وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت عليك صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Itu bacaan doa khatimul Quran akan disampaikan oleh Khina Ustaz Abdul Ghani Hadis. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به وجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا
ونور به قبورنا يا رب العالمين. أثبنا اللهم على قراءتنا هذه وقراءة من قرأها وأنت أعلم بأسمائهم ثوابا جزيلا وأجرا عظيما، وتقبلها منا ومنهم بمنك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السامع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم زينا بزينة ختم القرآن، واكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، والبسنا بخلعة ختم القرآن، وادخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيام شفيعا، وللصراط نورا وحجابا، إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، بكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما هللناه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدية ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرتنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبين، وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرامة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الأرواح بعض المجاهدين، الأرواح الأولياء الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها يا رب العالمين. ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصدقائنا وصديقاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حق علينا، ثم نحن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحيين والأموات، خصوصا الرحمن الرحيم المغفور له أبا بغسي الرحمن والرحمن الرحيم والبعجاد الفتح بتعدي الله الرحمن الرحيم Bapak Hashim والأرواحين من اجتمعناهن بسببهن والأرواحين ما ذكرناهم ووصولهم وفرهم وسلسلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل الجنة مثواهم ونجنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ذلك حجابا لهم من النار وعتق لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل في قبورهم نورا ورحمة ويسعى ويتذلل بين أيديهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة على جميع الكل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة والآباء والأولياء والأمهات. يا أيها الناس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا فارق الفرقان ونزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, para tamu undangan, sebelum kita lanjutkan acara pada sore hari ini, kami mohon kepada para bapak-bapak untuk membuat barisan ke depan. Untuk panitia mohon dibantu, silakan para bapak-bapak untuk maju ke depan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji As'ad Zaini, yang terhormat Kiai Haji Izzuddin Zaini, yang terhormat Ustadz Syukri Zaini, yang terhormat Ustadz Ade Aban. Alhamdulillah penceramah hari ini sudah hadir, yang terhormat Kiai Haji Rusdi Yusuf, yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Ghani Aziz SPD IMM, yang terhormat Ustadz Ahmad Syahbani Fadli, Ustadz Muhammad Muflih Ramadhani SIPMM, yang terhormat Bapak Dr. Haji Syahrul Yusuf MM, Bapak Ustadz Rizal Samsudin SAG, Bapak Dr. Haji Freddy Arifin SH MPD CBM, yang terhormat Bapak Muhammad Arif SH MH, Bapak Ustadz Haji Muhammad Jamil Ahmad MM, Bapak Haji Lutfur Rahman ST, yang terhormat Bapak Ustadz Wahid, Bapak Haji Zakaria Tarmuzi, Bapak Haji Yosra Sidi, yang terhormat Sekretaris Kelurahan Kuningan Timur Bapak Fahrizal, Kasatgas Damkar Kuningan Timur Bapak Taufik Hidayat, yang terhormat LMK RW 01 Bapak Mustaqim, Ketua RT 09 Bapak Syafi'i, yang terhormat Bapak Babinsa Bapak Abdul Syukur, dan Bapak Babin Kamtibnas Bapak Adi Tonang yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ustazah Hajah Qurratul Ayun SAG, Ustazah Marma Aziz, Ustazah Marwani Aziz, para asatizah, yang juga tidak lupa kita hormati Ketua RW 04 Kuningan Timur Bapak M Aldian Faki SH beserta para jajarannya, yang terhormat Ibu RW 04 Ibu Dela Robiatul Adawiyah serta para ibu-ibu PKK Kuningan Timur, yang terhormat Ibu Hajah Suryani Tholib dan para guru PAUD Matahari, kemudian para ibu-ibu kader Jumantik dan Pos Bindu, dan juga
yang terhormat Ketua Acara Buka Bersama RW 04 Kuningan Timur, Bapak Muhammad Soleh beserta seluruh panitia, dan juga seluruh panitia dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara buka puasa bersama santunan yatim dan haul warga RW 04 Kuningan Timur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara pada sore hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu tadi sebelum dimulai acara ini sudah diawali dengan pembacaan tawasul yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sahal SPDI, dilanjutkan pembacaan Yasin, Tahlil dan Khatmul Quran yang dibacakan oleh Ustadz Haji Lutfur Rahman ST, dan ditutup dengan pembacaan doa Khatmul Quran yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghani SPDMM. Mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan tadi untuk almarhum wal marhumat warga RW 04 yang telah meninggal dunia, semoga Allah kabulkan apa yang kita doa bersama-sama tadi. Selanjutnya, setelah ini akan ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan-sambutan, kemudian penyerahan simbolis santunan yatim, dan dilanjutkan dengan kultum dan doa penutup serta doa pengantar berbuka puasa. Namun hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kita melanjutkan, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini acara buka puasa bersama RW 04 Kuningan Timur bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita doakan untuk almarhum wal marhumat yang tadi kita doakan, semoga Allah jadikan mereka semua ahlul jannah. Dan juga untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur dan kemudahan melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya para hadirin, marilah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Sya'bani Fadli. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Sya'bani Fadli yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Panitia buka puasa bersama santunan anak yatim dan haul warga RW 04 Kuningan Timur kepada Bapak Muhammad Soleh. Kami persilahkan. Ini kan sambutan terus sambutan nanti kalau ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la raufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, guru-guru kita. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Kiai Haji As'ad Zaini. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Ijuddin Zaini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Syukri Zaini. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Kiai Haji Syahra Yusuf. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Zakaria Tarmizi, Bapak Haji Yasrasidi, Ustaz Rizal Samsudin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Ade Aban, Ustaz Muflih, dan yang sama-sama kita hormati jajaran pemerintahan kita yang terhormat Bapak Sekel Kelurahan Kuningan Timur, Bapak Sigit Budianto, Bapak Satgas Damkar Kelurahan Kuningan Timur, Bapak Taufik Hidayat, mohon maaf, serta yang sama-sama kita hormati Bapak Babin Kantipmas Kelurahan Kuningan Timur, Bapak Aritonang, Bapak Babinsa Kelurahan Kuningan Timur, Bapak Abdul Syukur, jazakumullah khairan katsira. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 04 Kuningan Timur, Bapak Adian Paki Asha, serta para pengurus dan jajarannya, Bu RW, Ibu Dela, Rabiatul Adawiyah, dan jajarannya yang kami hormati, Ibu, dan tokoh masyarakat ibu-ibu yang hadir pada saat ini, Ibu Haja Qurratul Ayuni BA, Ibu Haja Marwan, Ibu Marwani, Ibu Marmah Aziz, serta yang semuanya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini memenuhi undangan kami kegiatan buka puasa bersama, santunan anak yatim, dan haul warga RW 04. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir dari rumah menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa keberkahan buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersingkat waktu berdirinya saya sini tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan jazakumullah khairan katsira, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dari warga RT 1 sampai dengan RT 10 ya, bapak-bapak ketua RT,
para donatur semuanya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah yang Maha Tahu, mudah-mudahan yang dikeluarkan oleh para donatur untuk kegiatan ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih kami juga kepada para panitia, teman-teman semua, para pemuda, ibu-ibu kader semua jajaran RW. Jazakumullah khairan katsira atas kerjasamanya yang kita bangun, komunikasi yang kita bangun. Mudah-mudahan kegiatan ini, komunikasi kita ini tidak cukup sampai di sini, bisa terjadi di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan ini, baik tempat maupun dan lain-lainnya. Kurang sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Acara Bapak Muhammad Soleh. Selanjutnya hadirin, marilah kita dengarkan sambutan atas nama Sekretaris Lurah Kuningan Timur kepada Bapak Fahrizal. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT, yang kami hormati jajaran 3 pilar, Babinsa, Babin Kantipmas, serta Damkar, yang kami hormati seluruh jamaah buka bersama, warga RW 04, Bapak Ibu hadirin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang berbuka kita masih diberikan nikmat sehat sehingganya kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat yang cerah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mempersingkat waktu tidak berpanjang kalam, kami mewakili pemerintah Kelurahan Kuningan Timur. Yang pertama, permohonan maaf pimpinan kami dari kecamatan dan Bu Lurah belum hadir di tengah-tengah kita. Barusan beliau memberitahukan ada acara yang berbarengan dengan acara ini. Yang selanjutnya, terlepas dari acara berbuka ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada jajaran panitia berbuka puasa bersama warga RW 04 dan haul warga RW 04, karena sarana ini adalah memang sarana untuk kita bersilaturahim, mempererat tali silaturahim di sesama warga, dan sarana tempat kita berbakti atau saling memberikan kebahagiaan satu sama lain. Dan juga sarana ini sebagai tempat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita ibadah dalam beramal kebaikan sesama warga kita di lingkungan RW 04. Mungkin itu inti dari pertemuan kita pada hari ini, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh para guru kita. Kami dari pemerintah kelurahan menghimbau yang paling utama menjelang Idul Fitri terkait dengan libur panjang khususnya bagi warga RW 04 melalui para ketua RT, bagi warga RW 04 yang ingin melaksanakan mudik agar senantiasa menitipkan apa yang ditinggalkan di dalam rumahnya, baik tetangga maupun pada pengurus RT setempat.
karena kita tidak ingin warga yang mudik pulang melihat rumahnya nggak ada. Nah, untuk itu kami pemerintah kelurahan senantiasa selalu menghimbau kepada para ketua RT untuk memberitahukan kepada warganya, baik yang akan mudik maupun yang akan bepergian, baik sehari maupun 2 hari ke sanak saudara dalam rangka silaturahim Idul Fitri. Lalu yang selanjutnya, Kecamatan Setiabudi kemarin saya baru saja mendapatkan plakat merah karena kasus demam berdarah di lingkungan Kecamatan Setiabudi paling tertinggi. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada para warga RW 04 khususnya ibu-ibu untuk melihat kanan kiri di lingkungan keluarga, senantiasa membersihkan dan mengubur apa yang menjadi barang-barang yang sudah tidak terpakai, karena barang-barang tersebut bisa menjadi tempat singgah para jentik untuk menjadi wabah penyakit di lingkungan kita. Kami menghimbau pada para warga RW 04 senantiasa menjaga kebersihan, terutama di lingkungan keluarganya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Farizal selaku Sekretaris Lurah Kuningan Timur atas sambutannya. Hadirin, selanjutnya yaitu penyerahan simbolik santunan yatim yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 04 Kuningan Timur, Bapak Ahmad Aldian Fakih SH, ditemani oleh Kasih Pemerintahan Kuningan Timur, Ibu Ramini. Kepada beliau kami persilahkan, dan untuk Ibu adik yang dipanggil namanya silakan ke depan. Ahmad Ziyad, Fayola Alisha, Siti Nurhayati Zahra, dan juga Ibu Dian RT 02, Ibu Nurjanah RT 03, dan Ibu Rahmi RT 07. Para hadirin, informasi total janda yang akan diberikan santunan sebanyak 74 dan total yatim ada 24 anak. Silakan Ibu yang disebutkan namanya untuk maju ke depan. Sini ya. Ibu Dian. Iya saya. Dian. Iya saya. Oh sudah. Lagi di dapur. Sarang enggak? Belum foto Pak. Ya, silakan foto terlebih dahulu. Agak rapat ya. Lihat sini 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ketua RW dan Ibu Ramini dan para ibu dan adik-adik semua. Mudah-mudahan untuk para donatur, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran balasan kebaikan yang berlipat ganda
dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para penerima. Hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Rusdi Yusuf. Kepada Kiai Haji Muhammad Rusdi Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ini kayak orang belum makan. Oh iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tetap semangat jawab salam saya, mudah-mudahan yang lagi puyeng, puyengnya hilang. Yang lagi bingung, bingungnya hilang. Yang lagi sakit gigi, giginya baik. Yang bininya lagi sakit, mudah-mudahan. Siapa tuh yang ngomong bininya hilang? Sekali lagi Pak Bo ya. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sababan ala wujudis sifatil mahmudah lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Hadratul Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Syahra Yusuf MM Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Fadilah was Sa'adah Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah As'ad Zaini Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Ghani Aziz MM Sekretaris Kelurahan Kuningan Timur yang terhormat Bapak Fahrizal, Bapak Haji Yos Rosidi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Syukri, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Izzuddin Zaini Zakaria, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Zakaria Turmuzi, Ketua Panitia Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Saleh. 3 pilar tim yaitu Babinsa, Babin Kamtibmas dan Damkar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, kalau disebutin keburu azan. Alhamdulillah hari ini acara kita buka puasa bersama santunan anak yatim dan haul warga RW 04. Berarti judulnya BPJS. BPJS, buka puasa jalin silaturahim. Bukan bawa pulang janda sebelah, jangan. Tadi saya dengar tuh jandanya ada 70 tuh, yatimnya cuma 24. Jadi BPJS di sini bukannya bawa pulang janda sebelah, tapi buka puasa jalin silaturahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hebatnya Ramadan. Iman makin kuat, Kiai. Ini kalau bukan bulan puasa nih Pak Lurah, Pak Kakim, Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, ya ribet banget Babin Kamtibmas, nggak lidahnya yang ribet. Ini kalau bukan bulan puasa belum tentu pada kumpul di sini. Saking hebatnya Ramadan, iman makin kuat, makin tebal. Buktinya apa? Nih kumpul di sini kan nungguin adzan. Woi, nungguin adzan bukan? Nungguin adzan bukan? Apa pernah di luar Ramadan kita nungguin adzan? Enggak pernah. Ramadan doang tuh adzan ditungguin.
Jam 12 siang bangun tidur dari habis sahur, jam 12 siang dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanya sama bininya, lah udah maghrib aja. Kata istrinya, bukan, ini zuhur. Lah kok azannya sama? Lah emang sama. Saking hebatnya Ramadan, iman nambah. Hampir tiap hari kita nungguin azan. Amin ngapa? Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, hebatnya Ramadan nguji keimanan kita. Ini urusan haul belakangan dah, ntar menjelang maghrib. Ini bahasnya Ramadan dulu nih. Jadi ntar kita buka puasanya adzan isya. Siap. Kalau siap saya pulang duluan. Hebatnya Ramadan diuji iman kita. Ya Allah, siang-siang ngelihat sunlight kayak jus melon. Siang-siang kecoa lewat kayak korma ajwa. Padahal kecoa tuh ujian itu. Ya Allah, lihat sabun ekonomi, sabun colek dikirain mentega. Tuh hebatnya Ramadan. Tapi jangan lupa ada sesuatu yang di luar Ramadan keras, masuk Ramadan empuk. Apa tuh? Biji salak. Ibu kenal biji, Bu? Bu, kenal sama biji? Kenal aja, ntar dulu. Biji salak. Tuh biji salak di luar Ramadan keras. Masuk aja bulan puasa, empuk. Namanya kolak biji salak. Maka berkah ini, alhamdulillah. Tadi saya mau jalan, Kiai, itu gerimis, udah pakai kain, ya, demek, sampai dalam-dalamnya demek. Akhirnya pakai celana. Nah, ketemu alhamdulillah guru saya Ustaz Muhammad Maftuh Ramdhani, biasa dipanggil Bang Edo Ganteng. Ganti BHS. Ini saya belum nanya nih, masih deg-degan ini. Ini BHS ini singkatannya buka puasa, H-nya haul, S-nya santunan. BHS, B buka puasa, H haul, S santunan. BHS berkah haul sore-sore. Ini berkah nih, alhamdulillah. Cuman saya belum nanya, ini dibagi, dipinjemin apa disewain? Ini dibagi apa disewain? Hah? Alhamdulillah hadiah, alhamdulillah berkah haul dan santunan. Maka hadirin jamaah sekalian, hari ini kita silaturahim dengan tuan guru kita nih, ada di depan semua. Kita lihat wajah-wajah beliau dengan penuh kecintaan. Itu pahala buat kita. Amin apa? Apaan itu? Polek ya? Lihat guru-guru kita, alhamdulillah ya Allah, silaturahim dengan guru-guru kita. Biasanya kan kita ketemu guru kalau ada musibah, kalau mau ngawinin 7 hari, 14 hari baru ketemu sama guru. Waalaikumsalam Kiai, waalaikumsalam. Mohon maaf nih, besok ada yang meninggal, kira-kira yang nyembayangin siapa, yang imam siapa, yang talqin siapa, kan begitu. Kadang-kadang mau ngawinin Kiai baru diajak ngomong. Kawin lagi aja nih Kiai ditanya, giliran jual tanah Kiai kagak dibilangin, orderan gol Kiai kagak dibilangin. Nih kumpul kita sore hari ini silaturahim sama tuan guru kita, para guru-guru kita, alhamdulillah. Bukan hanya sama guru-guru kita doang. Hari ini kita bersilaturahim dengan alam arwah, haul akbar, para arwah, almarhumin wal marhumat, warga besar RW 04 hari ini kumpul bareng di lapangan, bareng-bareng sama kita. Amin ngapa? Biar Panji tenang-tenang, ini diam aja. Ini mah zahirnya yang kelihatan doang, yang kagak kelihatan kumpul di sini nih. Orang tua kita tadi disebutin tuh, wailaruh, berapa ratus tadi disebutin tuh, 440, masya Allah. Kumpul semua di sini. Alhamdulillah. Silaturahim bukan sesama kita doang, silaturahim juga dengan alam arwah. Itu sebabnya disebut haul. Haul dari kata-kata hala yahulu haulan. Hal artinya keadaan. Haul
artinya kekuatan, daya upaya. Haul artinya dekat, sekitar. Haulal madrasah, haulal masjid, haulal maidan, sekitar sekolahan, sekitar masjid, sekitar lapangan. Haul artinya keadaan, haul artinya dekat, haul artinya daya dan kekuatan. Maka orang yang mengadakan haul, dia nggak lupa dengan orang yang pernah berjuang terhadap kehidupannya. Kita haulin orang tua kita nih, woi, woi, ngapa jadi ngeliatin gelas aja nih? Kita kagak lupa sama jasa orang tua kita, jasa guru-guru kita. Girang ini almarhum, wal marhumah, girang hari ini diingetin. Haul itu bahasa gampangnya mak ngingetin, bahasa gampangnya. Karena betapa banyak manusia dia lupa kepada orang yang telah berjasa untuk hidupnya. Ini ngingetin kita nih. Maka orang yang ngadain haul jelas keadaannya, al-hal, jelas keadaannya. Orang yang kagak pernah silaturahim kan kagak ketahuan keadaannya. Jangankan sama saudara yang lain, sama tetangga kagak kenal, diundang kagak pernah datang. Itu yang kesian, Pak, itu yang kesian Gojek online. Dia datang tuh nanya tetangganya, kenal sama bapak ini enggak? Oh saya nggak kenal. Ini bapak ini pesen ini. Karena dia nggak pernah silaturahim, kagak ada yang kenal, kagak ada yang tahu. Maka haul bagian dari kedekatan kita, baik dengan yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Kita silaturahim nih dengan orang-orang yang kita cinta. Alhamdulillah. Yang kedua dari kata-kata hawwala yuhawwilu tahwilan, artinya bergerak pindah. Itu kalau di Mekah, di Madinah itu bus-bus tuh dari muassasah itu banyak tulisannya at-tahwil jamaah, tahwilat lil jamaah, pindah. Dengan haul kita kudu pindah, kudu geser. Yang tadinya lupa jadi inget. Amin. Yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya dekat tambah rapat, yang tambahnya tambah rapat tambah berdempet. Amin ya rabbal. Ingetin lagi dengan orang yang pernah berjasa terhadap kehidupan kita. Ini bilang ini kalau udah azan, jangan orang udah azan kita masih nyap aja, lu pada lapar banget ini ya. Jadi haul yang pertama, kita tidak melupakan jasa orang-orang yang kita cinta. Yang kedua, haul bagian dari silaturahim dengan alam arwah. Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dah yang ringan-ringan aja dah. Imam Ghazali itu ngarang kitab tuh, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, namanya Ihya Ulumuddin. Itu dalam kitabnya banyak hadis yang ahad, hadisnya nggak masyhur. Para ulama, para kiai baca kitab itu, kok hadisnya jarang kedengeran ini, hadis ahad. Ditanya tuh Imam Ghazali, ya Muhammad, ini saya baca kitabmu, itu hadisnya nggak ada yang masyhur, rata-rata hadis yang kagak terkenal. Apa kata Imam Ghazali? Tidaklah aku mengarang kitab dan menulis sesuatu dalam kitab ini tanpa konfirmasi langsung sebelumnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan-tangan konfirmasi dengan Rasulullah. Artinya apa? Silaturahim dengan alam arwah. Maka seorang murid itu masih dikatakan miskin kalau gurunya cuman orang-orang yang hidup doang. Dia kudu punya guru yang sudah berada di alam arwah. Alhamdulillah Kiai, saya diuji nih. Kebetulan di majelis saya di rumah itu ada rambut mulia Rasulullah SAW. Itu yang datang Kiai dari Madura, Kiai dari ujung pandang datang. Saya tanya, Kiai tahu ini dari mana? Saya diperintah oleh guru saya untuk datang ke sini tabarukan. Beliau sama santrinya kurang lebih 6-7 orang. Selesai, kira-kira seharian saya ngomong, Kiai salam sama guru ya. Apa beliau bilang? Guru saya udah meninggal. Jadi saya kemarin disuruh sama guru saya lewat mimpi. Tuh.
Begitu hebatnya sang murid, dia punya guru bukan hanya yang masih hidup, tapi juga yang sudah meninggal dunia. Hebatnya RW 04, bukan ingat ama yang hidup doang. Hari ini kita ingat dengan orang yang sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat jamaah sekalian, udah kan? 2 menit lagi. Baik, sambil menunggu waktu azan, kita bacakan suratul Fatihah. Terkhusus untuk guru-guru kita nih yang masih hidup, yang berada di hadapan kita, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita dan saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya dengan sempurna. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Allah jadikan anak-anak kita minas shalihin was shalihat. Allah berikan keuntungan, keberkahan dan ketenangan dalam usaha, rezeki dan rumah tangga kita. Dan pada akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bisyafaatil anbiya wa karamatil awliya wa bihaqqi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Baik, silakan diminum. Buka, dibatalin. Belum. 1 menit lagi. 1 menit. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Warzuqna sihah wal afiyah wa salamah ma'al iman. Wa inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Birahmatika ya Aziz ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca asyhadu an la ilaha astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan? Yuk kita baca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan dicicipi dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, setelah ini kita makan nasi dulu ya, langsung makan nasi baru kita sholat maghrib.